iyi foto se iyi foto iraboneka iragaragara kitari kugaragara neza barayibona amabonye sanze umuzi amabonye wayibonye iriya foto kumana ngirira umwana kuri ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugarura ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 07 90 55 76 31 cyangwa se 07 3 98 18 428 cyangwa se 07 3 52 11 96 9. Wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose. Ese waba uheze hasi kubera indwara zakubayeho karande? Ngufitiye inkuru nziza. Umuvuzi gakondo akuvugutira umuti w'umwimerere wa gakondo, bidatinze ukabaduka ukisubirira ku murimo. Waba urwaye diabete, igicuri, ubugumba, uburemba, kanseri, asima, amibe, pararize, urushwima, indwara z'amarozi, indwara zo mu mutwe, zose arebaho. Agufitiye umuti w'umwimerere wo gutera akabariro ku bagabo, umuti w'amavangingo ku badamu, umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga, ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Uyu muvuzi akorera mu mujyi wa Kigali. Hamagara kuri 07 52 11 96 9. Wahamagara kandi no kuri 07 50 95 11 0. Humura niwihebe.